Ата қандайсыз? Шаршадыңыз ба? Шаршағаным жоқ, рахмат. Рахмат сізге көп рахмат білдіріп отырмын. Cengiz Şermuatoviç özü Demirgen. Апа қандайсыз? Сонасы. Апа қандайсыз? Rahmat, aynen ömrüm versin Kuday. Апа қандайсыз? Rahmat. Bir işinizge iyilik. Салам алейкум, қандайсыз? Мына урматтуу атабыз Исхак атабыздын элесине арнап мынакей эстелик ачып, ошо атабыздын аты эч качан унутулбасын деп мынакей чоң мына проспект жолду да атабыздын атына коюп татына кайкылып, ошол атабыздын элеси түбөлүккө калсын. Атабыз менен биз сыймыктанабыз. Рахмат. Мынакей келип, туугандар менен келип, паркка келип, дем алып туруңуздар. Мынакей жолго келип, мынакей айтып, мына биздин атабыз, бир тууганыбыз, ошол Кыргызстандагы эң биринчи генералдан бири деп биз сыймыктанабыз. Куттуу болсун, куттуу болсун. Рахмат сіздерге дагы азыркы мынакей жетекчилерибиз баардыгыңыздарга чоң рахмат. Бир убактарда ошол эстеликтерди Улубанышага коргондо баардык баягы чыгым бүтүбүз баардыгын өзүбүз жашаган элек. Мына азыркы заман мына ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичке Жеке президентибиздин тапшырмасы менен болду. Начальник Камчыбек Ташиевке, сизге, сиздин командаларыңызга биз өзүмдүн, үй бүлөмдүн, тууган уруктарымдын бүт баарына сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Эшен болуңуздар, бала чакам менен, элибиз, жерибиз менен, мамлекетибиз менен тынч болойлу. Кече жакында бир айтты, жаңы Кыргызстанды курабыз деп. Илайым чоңдорубуздун ошо жаңы Кыргызстаны, элибиздин жаңы Кыргызстаны элибизге, жерибизге, мамлекетибизге сүттүү, майлуу болсун, чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Канаганда жолдашып коелу. Келиңиз. Тош болкойчу. Ошо кишидин оğlunun hepsisi olur. Kelini olası bu. Benim bu жерге nevre çevresi bilen geldi. Bir hafta cengem, bul cengem bolsa, inisini bir tuğan inisinin ayalı. Kelini Vardı. Kuzada Sizge çok rahmet gösterdiler. Жасап 8 yaşımdan birge meni okutup çoqtup oşo kişinin kolundan çoğup 88'ge geldim şu кезде. Rahmat apa. Ошо işin arba oldu. Siz abdan köşemediniz. İkincisi. Rahmat apa. Rahmat. Cengizbek Mirza şurada yaşına kayatağıştı. Uşunçalık Jarqıragan жерге bin mertebe sizge razıyız. razı Başınızda yiyip sizge Rahmat canım. hürmet kılarız. Rahmat. Büyük açılışı. Bir zamanın içinde
алтын колду мусаганы жасаган жигитке да рахмат айтабыз. Бул жердеги бир заматтын ичинде гүлдөткөн, гүлзарга айландырып ийген уста жигиттерге да рахмат айтабыз. Рахмат. Анан кийин сизге абдан чоң рахмат. Сиздердин тасторконуңуздарга кут түшүп, жан дүйнөңүздөрдө кызыр жыл болосун. Мен ошону айтмакчымын. Рахмат сиздерге. Рахмат чоң. Ыраазычылык, жеңишбек Шермуат. Рахмат. Кана? Кел. Келіңіздер. Қана, қош бөкен, келіңіз. Апа алыңыздар, қана. Қана, бисмилlah. Alın, bir alın. Ama kaç yok. Vardı tükürüğünde odası. Rahmat. Gelin. Қана басып қойылан да. Келіңіз, апа. Şef, mülakatten tanıştığınızı bana. Ya. Mülakatten tanıştığınızı. Ova. Бұл жерде, апа, бұл жерде бұндай жол, бірінші жол ошто түшті. Бірінші жолы. Ошо Татнакай қоз жол, ошо атабыздын атына қойдық. Жүріңіздер, көрсетіп қойылы, жүріңіздер. Жол дайыма болсын. Рахмат, рахмат чоң. Avağızdı istep en negizgi demilgelegen Жеңишбек Шермуатович. Bu kişi özü gelip, özü demilgelip, жоғарғы жетекчиликке айтып, алар қолдап, мына Құда қаласа бүгін ашып отырады. Мына жүріңіз, бияқтан да көріп қойылы, апа, жүріңіздер. Мынаке. Бұл, мынаке. Астында екі тілке, оң жағында екі тілке, сол жағында 4 тілкелі жол мынаке. Ол үстінде круговой менен мынаке, ешбір жанағындай еме жоқ та. Бірінші атабыздың естелігі мояқ қойылы деп сөйлескенбіз да. Бұл жерге қойып, қойсоқ, чөті мындай тур емес болып қалды. Ам ол жерде жанағы заправкалар болчу. Емпа деген заправкалар болчу, Алмазаке. Ошо кишимен сүйлөштүк. Алмазаке ушул атабыздын естелигин койгонго жей таппай атабыз. Ушу жерди бериңиз. Биринчиден ушу заправка бул абдан кооптуу болуп калды экен үйлөргөчү. Ушул аябай ушул сквер курган ыңгайлуу болуп турат десек, эч кандай маселе жок. Эгер атабыздын естелигин койсоңор мен макул берейин деп ошо киши дагы колдоп берди. Жана айтып атпайбы апа, өзүбүздүн каражат менен топтоп, өзүбүз тыйын чогултуп, естелигин курчу элек деп, жок, андай эмес. Биз ушул атабыздын естелигин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич, урматтуу генерал Камчык Шаевич өздөрү демилгелеп, бүгүн өзү келип ачып берейин деп планда бар болчу, бирок Бишкекте жумуштары бар экен. 3 иш-чарага катышып кетти. Өзүңөр ачып койгула, эме туугандарына салам айткыла деп саламдардын дуайларын силерге айтты. Кудай кааласа, мына атабыздын эстелиги, жолу, аты, ошол эстелиги түбөлүккө калды деп ойлойм, апа. Ошо атабыз жакындарына, бир туугандарына, эже карындаштарына, келиндерине чоң салам. Рахмат чоң. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Учурда унутулуп барып, анан история бар өзүнүн Болуптур, аман болуңуздар, рахмат чоң. Рахмат, аман болуңуздар.